It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. I was here at a pay a chum, Quabadi about deal 106.9. Jumedia, yeah, today send it that's so homo be and a benada. April Bosomeno, that was so. You know me, you know, 1 me, no, and yet you know. Well, so there be the 22nd day of the month of April 2025. Good morning, and welcome on board to the show. Today, didn't send it that's what a homo be. If you say, I come say, no, what you be bono. Mr. Wasso be coming home. Now, me so my can bra. You did the breakfast show. You today didn't send it that's what homo be. You did bro. Now we're streaming live on Facebook. Enti okwe Facebook page in this wa DLFM 106.9 DLFM 106.9 zigibi adaroma wodi ato live on Facebook into so ba kwa onso betumi ahwebi na fejumadi no o comment nyina wodi ato ho me mo akwaba Lumba supernatural mineral water always proud to be associated with the breakfast show ya to the say Anidaso Wɔhɔ bia anapai en koma me ne wodi no matuni din said the best preparation for tomorrow is doing your best today. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Ahobwa kesi a wo yama wo china no so be yiro ho na fi waboabo ho ene. The best preparation for tomorrow is doing your best today. So wo boabo ho ene ama wo china. So the best preparation for tomorrow is doing your best today. Good morning. You're from Hitman. Obia from a brab na memo ache emo akwaba. Dia waya mama vimu medawase minyame. Yeah, why your mama fimu mi waya erade wama wo saswa mama esira me dawasyo abreni namu wama wo saswa mama esira me dawasyo abreni namu yeah, why your mama fimu me dawase erade. Yeah, why your mama fimu mi waya minyami mama won saswa mama yeshira medawasyo abreni namu mama won saswa mama yeshira nyami medawasyo nyami abreni namu DLFM 106.9. DLFM 106.9. Eyo nyami adumti na mameti ase erade efri minyuma wana se minyasemu minyame ama wo saswa mama yesira medawasyo erade abreni namu wama wo saswa mama yesiro nyame abreni namu eyo nyame adumti na mameti ase minia efri minyuma manase minyasemu minyame mama wasaswa mama esira medawasyo erade abreni namu wama wasaswa mama esira radie abreni namu mama yeshira medawasyo abreni namu mama mama yeshira medawasyo abreni namu DLFM 106.9.
na toni ni na ye kwa wase fidia wasusu fami wono ni na no mama ne sanswa mama yesiro me da wasio rade yiwa ya mama sanswa mama yesiro me da wasio rade abrenina 20 minutes after 6 a.m. here. And I don't pay you then Yanko Pass. And I stop Poku Julia. And I was saying, I was a brother, so was what was said about. I don't pay you then Yanko Pass. Number 1 Friday 0593 406565 0534 050 199. Lumba Supernatural Mineral Water. And then Yanko Pass, I don't pay. Auntie, be a telephone at 2 man pay. I'm a one swap for them. I said that with the battery on Pomba say, I don't know. What's the master said? Where we are, sure. Well, Pocassi, I didn't want to hear you now. That's a papa, I don't see no pay. So phone lines activated now. I'm our Friday 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. DJ. Yes, sir. I'm about your Frosty. Good morning. Frosty. Sakodi no pay and then Yanko Pass. Yo, me denyamia se wo hu me mobo. Me denyamia se wo adom me. Me denyamia se so de me boni ache me. Me denyamia se wo hira me. Na wati na nimu ama me ene. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Me about your Frosty no pay. I just from Apia Casa Frita Macom 25. Apia no pay and then Yanko Pass. Oh, denyamia se Sinyame di etwa bosome ba kwa besi bosome enai mu no buso di etwa denyame asema me yere nkwa denyame asema me the sweet pastor church of Pentecost pastor set ataba for committee for district denyame asema obi bia nkwa e wo Yesu dem amen amen 059340 6565. Good morning. Good morning. Me about your first say. Me kwa chefe na me ke kasa fidodo a. Ana pay na Nyankopon say. Me de rade asema de pa chi ni megusi ani DLFM na ani kwale success sin na. Amen. Amen. Dodo na ne tu kwai. Kokodi Easter. Ati da Nyankopon ase so de ye kɔ wasade aba somdue ba. Ya waya mama fimu. Ya waya ma ya papa ya papa ya da wase. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Debbie. Osaswa mama esira. Piaga live on Facebook. Also, we thank God for being alive this morning. Hitman. The comments also, we thank God for the live of today. Good morning, Hitman. God bless you. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Maybe Chef Rossi. Kofi Mani, Kasafi Ashamai, Damo City. Kofi Adapay and Yankopase. Hitman, Dedica, Yamama Quava, the Yankopon, Demo Aquasa, Demo Vedras, and then Yamias and Nano Pay. I want Pempen, so dear Vedri. Yamia Dome, or the Navasane, so Yankopon be Wuye, Nicosia, so sorry. And they say, men, you who you're boosting up for, you who you're dog for, near Hitman can't reduce and they say DLFM, Mataba, Munimaswa, than a Yankopon. Amen. Amen. I bring in Mama was Mama 0534 050 199 0593 406565. I'll pay you the Yankopon say. Dear, why your mama fimu me you are yeah. Mama was Mama Yeshira. Me down was you. I bring in
Hello, good morning. Hello. Debbie. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Me patch your first say. I feel great with Casafra. If you're not paying, then Yanko pass. And then Yanko pass, and I want the interview. Nice one. Then I'll treat you more. I call the Abba. A mom with 2 coin, or Mamma Quaba. I hear so much. The bamboo says so. And then I said, Amen, amen. Amen. If you 106.9. Hello, good morning. Yeah, good morning. Me patch your first say. Me pato me did the tornado because of your grand swedro. Tornado no pay na Yanko pass. Yo me danya me ase. Esan say me endra ye die na no payment sorry and come need to me bia na me dia kwenye bia sa. Maybe so Yanko pa dia ba ko e de pa ne so beda na obe sorry nti me danya me ase bebre. Amen. Ye chia aguna swedro fo nyina. Good morning. Good morning, Hitman. Your first say. If I'm rich, I'm going to do it. Rich, I'm not paying the Yanko pass. I'm a payer the radiasi, so as I share some of the action. Amen. Amen. Eric Abwaja live on Facebook. I say thank God for his message this morning. That's man mature. Joshua. If I call in the crowd, I don't pay a sedan in your face here. I don't for me a WhatsApp messages so what the about no pay. Your bread out for you can confirm out. So if you want to the first some guess as a Hitman, good morning. I thank God. I'm a credit. I fresh shallow boy as a Hitman and pay me then you could pass it. Francisca Ofori Boateng. And I pay me then you could pass it. And then I would that. It's my brother today. Phobia na pay what one better and I said that they would one our dad. Yeah, mama, happy birthday. Happy birthday and come out during no so it's your birthday today. Happy birthday and come out Ras Disco. Olivia Abebu and your birthday, happy birthday and confirm. Eric Ni Ai, happy birthday going out to you, Eric. Ivy, of course, you are Boateng. Happy birthday and come out, Ivy. Baby, I
wadi na wodan de aka se Yakobon hwasa ni pada wonya ne kase e womma wone na busha santin nyina ho ba ha ale dia seda ye di bezie Yankopon wontie na seda afi wonya akoma so ade nyina mfama ya amen Medawase minyame dia waya mama fimu miyiwaye erade kwama wo saswa mama esira medawase o abreni namu kwama wo saswa mama esira medawase o abreni namu dia waya medawase erade dia waya mama fimu miyiwaye minyamie mama wonsaswa mama yeshira medawase o abreni namu mama wonsaswa mama yeshira nyame medawase o nyame abreni namu DLFM 106.9. Eyo nyami adumti na mameti ase erade efri minyuma wana se minyasemu minyame mama wo saswa mama yesira medawasio erade abreni namu mama wo saswa mama yesiro medawasio nyame abreni namu eyo nyami adumti na mameti ase DLFM 106.9. every minu mama na se minyasemu minyamie mama wo saswa mama yesiro medawasio erade abreni namu mama wo saswa mama yesiro medawasio erade abreni namu mama wo saswa mama yesiro medawasio abreni namu mama wo saswa mama yesiro medawasio abreni namu wama atafu edatoni ninara yekwa wase fidia wasusu fami unu ninano wama nesaswa mama yesiro medawasio erade yiwaye DLFM 106.9. mama wasaswa mama yesiro medawasio erade abreni namu wama atafu edatoni ninara yekwa wase fidia wasusu fami unu ninano wama nesaswa mama yesiro medanosio abreni namu wama wosaswa mama yesiro medawasio erade abreni namu wama wosaswa mama yesiro DLFM 106.9.
4 minutes after 6 a.m. Now, still to come on the show, major stories making headlines this morning in the National Daily. Sabi be better than said. Now, if you want to call Wakrata, the Bobo Swad, what you about? I pay my minimum didn't come on crowd. I forgive a speak up so home. Premature ejaculation is sexual weakness. I give a speak up sauce. Premature ejaculation. I want to do about them. Come on, boy. I want them one o'clock. You be a home. And I drum make up for the amount of pay. You're trying to give us speak up sauce. Yeah, give us coke up sauce about. I don't know. Good quite take you up. I am too much to what? Why don't you give us coke up sauce? Some can be a babu papa. And give us a bar mixture. Give us a bar mixture. I don't know support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and I think join this. Obia want to be in the wardrobe. You give us a bar mixture. Drugstore be a pharmaceutical shop. Obia be a top. Give us speak up sauce. Give us coke up sauce. Give us a bar mixture. I'm almost an appeal to me and the museum. So what is life? And then so be an one of Kaka. And so I make for the amount. I funny deal. Super. And I say Lumba in super. Lumba is super. I make for the amount. Now check out the brand new Lumba is super. Come up. Lumba is supernatural mineral water. It's pure in every form. And to us, my own Sakabi. Free neck or wood, Musano, making sure. So, would them Lumba in super natural mineral water. Also meant to be a place to water. Now for your supply will be 0555 27 4757 0555 27 4757. Lumba is supernatural mineral water. It's pure in every form. Also mouse and cabin. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
Sanya miti biara Yesu na waje Masia miti Eyadmo Sanya miti biara Yesu na waje Oteni mopro Mwapo mewoman Otena tom Swache mewa Sanya mashi DLFM Yesu na waje Atoma rakwa Masia miti Eyato Sanya miti biara Yesu na waje Masia miti Eyamo Sanya miti biara Yesu na waje Watene mobro Wabo mewoman Watena tom Swache menkwa Sanya maje Eya Yesu na wayo Eya Atoma rakwa Eya Yesu na wayo Eya Sanya miti biara Yesu na wayo Eya Yesu na wayo Eya 2 minutes after 6 a.m. I was your brother for work out at the Bobaswada. I've got my brother watching us, Sammy B. at Nasa. I got a female Massami B. Aquaba. Now, Fenne, I've been done no pay. For work out at the Bobaswada. Sammy B. from there. Sammy, good morning. Good morning, Bracco. Bibi aboko de. Yamia dom bibia e fine. Ye call your sonso no. Twedi ampon ba se yadom. Masoa ye call de taban so e de yakọ. San de yaba. De yakọ de yaba. Asimdwe mu boko. Wa ma ye ho ama asem na anope Bracco bedi kan no. Ye ncha ye listeners no. Tifo no. Yes, na yemfa na se ye kese ma twedi ampon Yankopon. Se wa hwe ye so na wotwe nyina mu. Afofida ye sha ase di no ananu fie de etwa mepem enrada yamia ahwe ye nso abo ye ho ban saa de akwa saa de aba na ye kase wonyamios anopai aseda na ye ne nkanfo no enkanidi ye wonkuto ne ye de ma anopai o so pa ne homobra odi ahwe ye nso hunya pa ana na wotwe mu nso ye de pa weekend no weekend a long weekend adisha omunya kwanya kopie mu o eye di Ofosu Plaza Hotel no eno no wo Kofodia no the pure mantama hinkro no mote dene na DJs gibi de enam se jawadani akora betunti no ye ko beto no nti we DC ye nyina no ene chi asem okay na eya se wantumi anko bie because na minim se nkoko ya nkatadwufo wa nko bete dene ba wote de mete de se Kofodia no ye ko ye na wo hwese de Kofodia kuro no mutie na ene gisem titru omunyanya ne ntiyese papa dadi Lumba beba no na ho no munyina ye menya na nya asem kuma na ho ye menya sene so menya ndi Kofodua de afi we yi sene nyina no Nyankopon adom Kofodua ene ho ye de ne Kofodua ye de nso de nyina da na ye di Ofosu Plaza Hotel ho no na ho no ye de pa nti we de ya da wo mase ye ncheche Kofodua fo o so hu flowers ni bi de flowers ne me no de kure mi hu se na manfo gusu gugu udumiti flowers ni bi nya me adom mi hu bi bat mentimi antibi me fefo bi titi bia ba me ade mantiba wantumi antiba kokora de mi hu ye ne emi ne ntem no wanti no mentimi ante sabi se me nya me inspiration ni free zigibi nchenti wanko no ama edu baby na flowers ne tie ne be de am kaka no mi hu bi bat man na wo tie ente am se me de ne ye bunu kura manfo de na abere ne de ja o ma mre ho kura wo titi bi sa tamafo titi bia mo titi bia ba ye de ende ye ntimi ante wantumi antibi ampa wantumi antibi sabe bi wo bere ne ye yanko Black Obra medas na yensa mfanchi akese eman na tiefo nyina titiru ene yen Enquires Association no michire DL College Association na afi nso Die Hard Fan Club ene bio fantasy michia mu nyina na afi nso mo mutie free achichiri
ene bench nyina no pe ncha kese enkoma omu nyina dam na no pe kwa kata mboso no ene yadrusu we no kwa kata na aba montene so ne to yebo ase ebobo na aposo to koto bi na okenkanya ubehu nsima hodo omu nyina na bra ko bra sha ase na yemfa free the Hawk newspaper the kwa kata ebo amane e chiremu sem eye MPP meka say omu free abanwa so say omu eni Ghana so bia finhia be me fanse boso makoba ye na emu no wono manka sampanifo a omu ehwe wono so omu deda menyuku na no wonom entumi ntwa wono ka kura te chirim sem MPP can't pay staff just 4 months after exit yes omu free abanwa so boso mako na ni enya dia wonom etimi etua kaprempo edima wonom panifo we emu akoye bo achibia kura te edemo ensem di aba emontene esom sanso na kuakatei egusua ebo amane na yemfiri wonu mwem na yenkopima na fono mu kirem sem oba ehomasuam sensemu a echesanya sem kumo wanom ekirem se aben ede eye government owns 693 million US eye Ghana cedis to UK schools omu kirem se krata fa toso emienu ewo di ho kuakata na ba amane sem Ghana ban etimi edi schools mako agodo bi eye 693 million Ghana cedis ewo UK nimpotema sika wedie pantoma kwa kratai ede hon sensem ede aba emontene so ene anopai na yentufa nienkopiemo ewo Ghana politics na kwa kratai ebo amane sem na endrada ene beto edwasem eye Pope Francis wakanchene ediegu wafana ntoma ewo ne tentremu a akwaye nsempi na kwakatai Ghana mapanei John Dramani Mahama ne foni da ha na wusing ana so Pope Francis mfoni da ha na Ghana mapanei ekiremu se wedie wiase nyina ye twaja adwom wedie ye tinunsuo briche na abo wiase nyina every say Pope Francis ono eda Catholic som ne nyina no ewo wiase nyina no wafana ntoma tentremu Ghana mapanei so ebobna kwakatai ede ho sensem ede aba emontene esom sanso na kopiemo ewo kwa ne important ho no so a wawa ne tuai Easter ina nya sem kuma kura okurewa na opanipo no eye chief of staff the den ede Julius Debranfo ni da na musim na o kire musem wabomaden ede ne agwagwa kan betumi aboa na omaga na dwadie ne hye petumi akoso man sika pewa agbagu eboto na metumi konkan ede ema omaga na chief of staff Julius Debra ede ho sensem ede aba emontene esom Samson Lance Minister revokes a content mining license over illegal operations. Anyway, also for do and I was share or my Ghana yana kwaye yatena ye and I feel so or board the animal pipe when she metre if my good year some. Eye, Emmanuel Kofi Amebo no cry so na ya desha one ewo elempere o mesh betwani. Waka say chim say ye say ye de a content mining for no. One license waji e de free o na sa content mining mining ni and I say and I say ku a etufu magudi idea da wo so eya content mining no eyo panipa ko pimo asante mantem no na yempe ma yoku no eye otitena ni mekire wontumi Bernard Entwibosi yakodo abo na say wontumi on eye ne dia mekase no aso hwe magana eye chesane o my Ghana efuma gudi so na agine tumi dia free ne nsem kire mse o mana kwanya entimi entu efuma gudi o mam Ghana mafi sem ukopie mam ya hodo mkotu good na wanom asega na kwaye pa ne sende na mpirefo betena se ase hansa mesa na motui akwaso akwakatedi na so eye Ghana politics ede ho sensem ede aba emontene esom Samson ECOWAS leaders arrive in Accra ahead of historic ECOWAS at 50 lunch etiwe echirema eye mpirefo do mudi eye ECOWAS kuruma kotre no etime be pie mo magno mo hwe ne mo sem sade etebia mfinhia duonum a ECOWAS ekuo no enya no wombe shefa krabo prema temu anya sim kuma kwa kwakatan ede hon sensem ede ababonten so obehum eye oswafo no hwe mangana na mano ne sensem so ono kura so ko piemu e ono to abeto mposi so a ono eye o mahwe badwane eye yenua bema eye Samuel okujeta bra kwanfo ne da hanu mse ne wochirim se afi we afa hyede de emboye da party sesa bia no mana makwakatai ede hon sensem ede aba emontresom ne mo fawro mo ewa gudie mu a na graphic sports
Ede ho sensem de aba echire mu a Satellite Coach Eyes African Glory World Cup shots na kwaka ta echire mu sem eye trene odemu edema eye satellite boboku no echire mu sem na ni atumi abre pa sa afi we su de se de etie bia no Ghana for betimi a qualify kokobo eye wiase nyina agu kansia ana 24 ekoi bia Ghana so yankopɔ ya doma tadwufo wa yenso bete de na eye satellite kwaka ta ana satellite eye bombo ku no trene enso ede ho sensem ede tabota kwaka ta yi ebom amanne sanso na kwaka ta echire mu am eye akane trene edema kumase asante kotoko metiema we metema kumase asante kotoko motrene a meka semporfa mode abon na tutu eye coach nate otum ogum nidini eye ogum prosper nate otum anase ogum no omo chirem se omo pam no omo agine dibe e de firi nsem ni sente ne kumase asante kotoko se wo pe wonom trene a na nye prosper nate ogum ne mom no nipa afro omo chirem se meka se de eye interim no eye kalim dito kalim eye enne ba moden ebeda kumase asante kotoko bubuku na no ajoto ne ma edema omo eye kalim dito ene epa enti we nso ene sense ma hodo a eye graphic sport edo sensem de bada emwa wan paza kotokofo matumi apam ogum na bo na kasa no Ghana Premier League na kasa na ka munya ne mpoma ne nwie na ka jewo wie mpo a na ka matumi agya na kwan se mode mo nsuo ne na ka matumi abomode ayi assessment ne na nso we die kotokofo apentumi bu aten coach prosper na te ogum wonu mapam no na eye me ya private se hasofuk trene watala wasapa ope Ghana coach ni nyina mbɔ mmɔden a edi eye Ghana Premier League ma ko tene pass yen coach teams na tene a wasapa wa Ghana ha nyina wa Ghana Premier League mu ne watala bra wasetu mi coach aba ohumboto ne fa kora fanshim wasapa pant minim de enti ene na togum kotokofo apam no na hasofukufo de omda so ate omoto so de na mo twende ne pa na moja watala ide so hasofuk tene hwiakai wasetu mampa wana mankasa meye crusade media ni mu ne ba pam no evise watala do sade wasa okrum ha mo no wanhwa enkase 2025-2024 season ni kwa na aye Ghana aye hasofuk no odomba ko relegation me me ka kire mo mampa mo na pa de odomba ko relegation ti ogumukura mapam na de a hasofuk mampa mo watala man konfere ni mfanche mo ko dibo a nko la Côte d'Ivoire visa papa wasapa me de ko so na ya so okoswa ye trene de mahasufuk eye me papa sama pam na te ogum prosper kotoko mwanya ade sanso na the new crusade guide kwa ka tane ba mane wa na me chire mam kata fa toso miensa ene etu no ana wo chire mi sem de mukuma no de kokobo e de ma aban efri se kwan hodo akofa koti kwan e de emena fofo ba beboa na fuma gudi etu akonkan na wo chire mi sem sana moto we de Ghana ban endi semanyo kwei ani aban ba mu hoboto no fa kura fa hye mutu we de nko nkan kura eye openipo no eye ma se bedwane e de ma de hye wonom ewo ofuase eyirebi ne den edim kojo pon kroma na wo chire mi sem Ghana ban eye Ghana man pani John Dramani Mahama na afi so ni semanyo kwei ba ye de mu hoboto no fa kura fa hye ni senti ekwan odo mo fa so makoma gude hu hye koso ne yamenim de kure ni eye omonyo eye konkura omomode antena se yenhwe pafafon fi de koso na se no enya de ekon kan kura kura katain ede hon sensem ede aba emontene esom yanko pm ewo daily graphic wakata aba bonteso no wochire mu sem Mahama unveils vision for private sector katafa tasidu baako ene ba manne ewo banner headline dem ewo daily graphic wakata no ene echire mu sem ukopiem ewo ko jese na yasem kuma kra eye business follow mjumadi ekoso no Ghana man pani John Dramani Mahama eden shepagwa kwanmu a meka se de Ghana man nyina atadwofo wa yaba bete na enyuma hodo ebesore enyuma hodo ewuye e obadada ne nyina aka chie no meka se de wo mu nyina bebenya nkwa se de ye ya Yesu Kristo obewuji ye nkwa ewo Easter na watwe mu na meka se no akrisofo nyina so benya nkwa ede omo nso ombone nyina na Nyankopon de ache wo no no kwa kateba mane se Ghana man pani John Dramani Mahama wabo apa ma edwa hodo agu no
Ghana penny benyanya nyina kwa kratai ede ho sensem etime ede aba mountain esum na katafeta so eye edu miensa ena wachire mi sem 34 police commanders reshuffled in Galamsey alias and we kwa kratai ba mane sem make say no swafo no ena ehwe Ghana ya manwe ensem so mutaka mubalak chire mu sem say de on to me transfer de hie bia mbɔ mmɔden ama ɔmoyɛ police commanders ahodo a me ahodo ɔmo wɔ no Galamsey agye hɔ no mmɔden abɔ so nanso sa police commanders mako aduasa 934 yi wɔn man ntime nyina ɔmo naso amɔban anje pan Galamsey etu antwa de aba on to me transfer ɛyɛ nhwɛ han saa ama ni pai ntime nkɔsoa enseve ɔman Ghana say police commanders nti wɔyi wɔn nyina de akɔ me ahodo Galamsey bia ni hɔ no sebe ya ibetumi ama kwanya manipa bia wono makwadare ebo ban ejeban ehwe ehunu se Galamsey no enkoso wo meme yahodo a ese nyina kwaye yensuo ne yemfudie na ombomode akwadi ndwuma abo mama Ghana so Galamsey na su 20 meka say dem post form akoma aduasa 934 police commanders na meka say no empenefo etimi awreshafo wono mkobia yahodo a Galamsey eni hono mokra yenkoso anyira mu ewo daily graphic work atana wasaka say chirim say content money no eye license agodo e watimi agye e de afri wona mu nsema osofo hwe man Ghana yakwaye efuma gudie ene yatena yeso elembele ma hye bedwane Emmanuel Amakofi bua ene waka say chirim say content money for de otido mambaba yo mo ana mokrei mo license ne mutumi krata mu tifuma gudie no okwaduro wayifum waje de afiri mu nsem se be ya kire mo hwe ade mbepunu fi se Ghana kwaye ne nsase a mo se ne kurum ha no mo no enya de ekɔ ne kan ekura nti waje ne nya de afiri mu nsem se be ya kire mo hwe ade a mbepunu ne ndrada Emmanuel Amakofi bua esu pa esu nya sem kumo kire mu sem ohwa kontan man mfo yi pa Ghana nsase o mase ne akoye o mase ne na na fatase otim penten kwa no go sum efiri se du ba bi no mra Yesu Kristo kura ne ekɔbɔ na se ndim na su a wo su nyina kire mu anya se so a wo su ni se ni wo na mom no odwene enipa ma se be yombenya bone fa kire mu anya nkwaje enti na wo su pa anti we de Emmanuel Amakofi bua kire mu se ne ma bia kɔse o manyi mu a me kontama ne fo ne diga na bronti waji omtumi kata de fo mu se makro kata de da so eye daily graphic wakata yi ene ebo ho amane ene anopai di chronicle kwa kata ne bo amane anopai kire mu se akontama ne na wasaka ho asem ya ka ne ntini nya de bekɔso a ade Mexico free se wo made aka ho sensem nyina dada na omu kire mu se eye Frema Foundation celebrate Easter with assurance of hope for the needy etimike se perform made akwa nhye aboa MSB wonu ma womu ni bie nyankan ye kunafo asabe womu so yedi Easter yankaja womu wa ho kafo made akototo mu kokɔ na mmeja womu so anya bie de womu anya bie no eye Frema eye Foundation made ade sede akwa ade hia wonum NB afrimu ma mekase kurakatai ede hon sensem etimi ede aba mountain esum sansuna yehono orders detention of 3 cops 3 COPs over alleged 70k theft enti bra kobra wo behu openipo no ena ye oda o maga na nyina post for dom ni nyina no IGP post sahene Christian tete yehono ekiremu sem post fo bi COP makom yansam ba kunfo ni da hanu musi ana wo kire musem sika bi afọ mo nsase 70k thefts sika bi o 70k no nyesika kuma o 700 million titisikam ana sa posifo we no COP fo we no sika we afọ mo nsase o kire musem we de okwado betumu ade so maybe I can see the dollar sign wo we no okay sorry dollar we enya Ghana cedis dollar muma dollar into the chronicle no chronicles Obama ne no I see we enya cedis muma eno dollar eno wo chiri sika we no sa COPs we no makoma biensa for mo nsase right enti omombode akokochirim ema IGP ahunu se we die omommade amom so maso ayehye pa na mo posifo nso na mo kurum ade anyu yo akromfo we na za posifo nso sika we nso from sase de na mpese mo kire sen yakwa katai ede hon sensem ede aba mountain eso ba ko blemle kopa emreko na yefo ne kopie mum wo the daily search akwa katai na ba mane esem sa enterprises dumadi ahodo a ekoso no omu kire mi se fires back
enterprise assurance sanso United Nations mourn a passing of Pope yeni ayenim Pope Francis foni da na musi wo ye no wiase nyina edina yawo obi e kasa obi abob na kire mse oh pama aboada enene we fa na ntoma otentene a akwa ye nsem pia nanka jawa num se black oba nanka ye nyina ye nuanom eye katikrifuyi se de mpanifo kan se sebe se wo pesumina so enkomo atia bomaden anse unkoti konkonse chiefi so no na ho nyina ansem ehye ne nsa no na ye osoafo hwe bola so sumina so enti Pope Minister for Ball Affairs. Minister for Ball Affairs. Eye konkonse chi pete. Nti we na katikrifuyi so no na ko mu nyina opanipo da wo man we wiase nyina eye St Francis. Na nkwa afiri ne nsa asem we dia ya pa nti ye nyina ye man yakọ ye mabusuafo ne nyina titiri ene Catholic somo no ene Christopher somo nyina mu nyina yakọ se matimi ahwere mu de hye nti we de sabe dia eboboba no e bia ne nya the new pope oye bibini se beye it can be possible say possible and pope ne bia na o mo ye bibini so na oba be free Ghana kabeya de pa Cardinal Apia Texan yeah matete yen se kan kabe na wa ni tua bibifu ni backbiting ya se beye ni asemo yi hu se abrofo no do so pa di se beye hu se Kofi Annan ye bi UN secretary oyebi nti ye bompa ye se Yankopɔ be ya dom nanka bibia be ko nka ne nanka the new pope no new pope nanka be Ghana ni ka we ya tajofo ka be ya it's possible bibia it's possible he say aka ne na wa ni tua Dr. Mamudu Bawumia it is possible nti betumi abam right ne dia na ama ne dia na ama and possible ne dia na ama asa kemo dia 2020 the bad dia say ne dia na ama na I mean it was possible design e beka na this year dey possible you design be mechanic it can be possible yeah it was possible it was sad na twem it was ana and say be 2028 team no best sa enti yemfa it was possible bamfa enti yemfa we ntu yese bo na be hu sa ho fedua nya gba awure fie ha de na ndem komo na be pantoma ana dadi Lumba anyom no Delika kwakata na ba mane akirem say Nana meet John Mahama Kufuor at Kwa Easter ba kwabre ho wura yo na nyina nim say Ghana man panin dada bema obuada 10 gram wan wini ahofa adwanom Nana adodan kwa Kufuor adom ene Ghana man panin pempre me kase ote abanwa som John Dramani Mahama and nothing so man panin dada on de wache yi pa from 2000 to 2008 John dear waje kum Kufuor ko hia o Easter ni mo pa o ko wa na nyasem kuma we ya ni kasem enti de Yankopɔn se sebe amampani fo makom nyensan we ko hia na omunya de odode abodom we kire se o mana ya temu no sebe wudi amanyoko bi achi am wadwene mu na ho na wani ente blako bana me kan se mo wadwene mu nya den na ho 1 Peter chapter 4 verse 7 ene o kan ya mo wani na ho mo wadwene mu na on titiri no yemfo dondondo ye ho enti za amampani fo makom nyensan we yatumi akohia edo da kobo dom dia na wo amanyoku a wo amanyoku ba wo dia amanyoku achi dia wasa wo ha ne sei se wo betumi atena se na me dia me yampipi ne ntempene na me yani se ne mempene wa na ha ho enti omu kohia na wotwuma hɔ kɔyɛ da pa wo kowa wo de yemfa na se yemfa ma wo nom so ma ya de ne Ghana man panin John Dramani Mahama etimi ne man panin dada na adodan kwa Kufuor ado ne John ajekum Kufuor man panin dada etuma kweshim wedi emu oda pa de do mu nyina se mommɔden eye ni sam sanso na Bawumia MPP begin thank you to omu chire mi se mba be hia se gidigidigidi a womba be da mazezan ye mantema hododu nsia ni nyina ne mensi ne nyina akwakoye omu kese so mba mmɔden eka wodom ho edi wodom achi ama mfinhia makom wɔhwe womba tena Ghana so besom ye nto omu do mu nyina ase na wedie omu nkono mu nsama bi ofiri se ye kese no omo san be gina mo 2028 akwa pretumi bio no ma mo de anhyehyɛ pa boa ema MPP am yokunso amekese ne ma bi enkoyi a ma yokuru mo de afa kwanya we so asre ema dwebetumi abo ma fantom apa de afune yakopɔ ya adoma 2028 wa be je o man Ghana e de kwakopiem e go bɔhye asase ntu ba kɔbran nsɛm ne dɔson na so yenyina we so ene fa ko akata mbɔ so ne nyina da emfa ensinti my listeners ni nyina happy Easter the Church of Pentecost asafo ni nyina me chia wonom na mankasa madamfo ba konso ego eye Mindford eno no ewa pam
go mo west and pay me chia no the den e de Sylvia Tavia and pay me chia na abusua ni nyina ne papa da form me chia omo nyina say de bia da no ba fidie ne to DLFM 106.9 4 minutes after 7 106.9 FM and that's all Obia. Quick commercial break. When we bounce back, we'll be zooming into something different. Hey, Kwame, at the work of woman, I saw one of Wanisa. To set the woman about here, we are dang. Akosia, a woman. Is you a minumi, and ya kama, Pesu Papa Numa Chumebo, so ne can sing. I no pay them their summer seal. I no pay yan and I means you be an miss your project, a friend, Lumba super. Is you no dear? If I will nima say boko, ne so smooth. Kwame is you, there was a wunumbi. Is you ne kama. Lumba super. Lumba super. Mamma country. Super penny. And you're not your dear see me. Now, many of you are to him for. A pebi, I had the acquisition me fridge. Sir? Nana. Kwame, said the Akosia canon. They said, why we wish you afford dear Mamma Super Pack, a Lumba and super. You see about a jam I saw any asset get to a crack. They say, I don't feel in there, no one will be a 2 hour tongue. On the one and they pay fear more. Yeah, no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited. And I want the Abuano. And they bring you in Sionia. You see, Lumba in super. Sanya, I don't follow Musu be a tour. Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. Or the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me patcho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 106.9, 7 minutes after 7, and I paid it as well. Obia breakfast show is on now. Now, Wapam, what the one for Atnase? Wapam, good morning. Good morning. Bibi Aboko dear. I'm Adam Bibi Aboko. And Kofi Taylor and Sonso Aba. Kofi, Maje. Yeah, Hitman. I say, when I'm a country man, I wouldn't do few cry. One and now, Baba PM. Sabi, good morning. Good morning, Brakobra. Bibi Aboko dear. Bibi Adedin. Bibi Adedin and Pap. And I pay me pesi a dim komobi. Now, come on, me pesi a dear no. A yadia. Ekoso Ghana hanom nkoma etete abusua dodo na nkoma eha wo bia ne de hia afrimu san nkoma no ana pe me pese yedie no nsamanse eho asem so obi be frimu na fe ne nsamanse na kwakoye nsem bebre eden ti na wo honom a wosa wo ye well ansa wo frimu. Now we've been joined by lawyer Bridget Budu Ochre Esquire. Lawyer, good morning. Bibi Aboko dear. It's good to say be sabe kan no pay ya ba be din komo. Sambi. Rakobra. Well hon sem okuru ma no mo. Edi ka Rakobra me yenchia ye na tiefu ni be otitire yemfa chia kese yenkoma the chief executive officer Edema Bravo Multimedia. Yem papa the legendary Charles Kojofu Suda de Lumba. Anope chia no ene abusuafo nyina na afi nso mama Lumba nso anope ncha kese yenkoma no. Oreku ha na afin so silver lady and a pencha kese nkomo mu nyina yempani form da adwumaku ya no na Brakobra asem we no ne kai kana den pam na ene se ade ba ku bia wasase we su a obi anim a sankame minimum a ankama yem de dada ene owuo ene se owuo ye konton kro wi a oda mansa nyina ko mu obi antumi nkoti owuo obi asu nim da kra obeto nsa aba besra no na onim mimfa we ntwam tew madamfo ba ku bi ena na ye den koma no se e got a point a krachi bi me bi duye na damfo pa no owu hyasem we nso pa ye body tew ne yewura enkomo emu a na damfo pa no owu nti no owu no twere letter bre ne se de aye no wa kuma aduru no so nti no opese obefa no kro ena oso na wo ye nipa bon force se de ya wo me ne utie ase me ni kofitelai ene hitman ya na wo se de me ni utie na sanka be ye mpo anka hyase afiri no ho opam wo ohu zigiditi ase na be kumi afiri na wo ndo me kra na oso nya botra de na aduru so eye hasa agro ena twere letter bre na o se hwe me show no pa na o ka kire ne wife se onim owuo ba ka kire ne se me
minifie ɛna ɔkɔhye ne matre dada bi a wofie no kogura mu ɛna senior ma ba fie hɔ no ma wu aba o secret na ukunu wa hia so mi kunu watu kwan ahamachi na okokuma si wose sa asen so okay okokuma si de wodi asem bia ne hɔ wonim mami mattress mabia medanye ti mesrɛ wo mattress no dada na ɛda hɔ no mumam fo me kɔda so na osu da bi mesrɛ wada fa mo no kɔ wu sɛ de yɛ yanku fa ti dada ya to atwe de nsɛm fa to osu da bi mo na na ɛno ana ɔpɛ dada na na ɔpɛ gidigidi ɔkɔpɛgya ya senior ne free matter for me wachi ne waku no you see there's no way so betumi adwane wo wuom enti na hu behia sɛ anya hwe kra no nsɛmase ɛsɛ wotumi yɛ de to sɛ bɛyɛ adaachi bi wachi enkofa ntɔkwa mfa ama ayade ha adwen ene wote ase akɔba de abusuafo no obi anim wo me akwalo mamba sɛ mfa da free ma yɛ ko meeting abusua pani ka de enye obo na ni dia bra kɔbra anka me komu ma no I'm telling you, come be born soon. Ebusunya penny come be born soon. Papa yali for 2 solid years. Hotel Kumasi come for nochi. Busuani biansi wada. Obia me hwem papa chira kwan not even in yanom. Da me father talk for na. Ye meeting se ye bekwa na yie no. Ɛna ye ma me ba ko kan se time ona ye de kwa yie no. Emwo abusua no nti ye ntena se ye hyehye ne ye mpesi ka de be yie no. Ye pere ye ho nti ye ntwen. O se ya de nti ɛna me mamfa me nancy form. Na time a ye share nyanye ye ne atu ahye da enti me ndom papa me nwene papa ho me hwe na nim tin me se papa we pa nya de aye pa ka se na me yo ho anwe pa me papa yale 2 years me de na chi no me hu sika nyina sa atifia me hwe no o wi a me ndom papa you see emre papa wi ya chi eja pade ahoda papa ja onim sa sa atena me toma ba kompo me anya bi yes odi adifu akofie akobu papa da kaso akobie so akoyi na japade nyina fa ne nyina ntoma ne mahodo ehu nyanya wa fa ne nyina de kɔ ka pre me anya bi me fa ho me no me bɔ brasa ba ya me nya bi ne ame aware de ahwa me yire ne me ma so e wo bia ne sɛ de abrabɔ ne tie but edu ba bi a ye kwase abuo me am ne papa te abɔ ne ho ka ne yade mu me na me ne kwaba ne bibia da no ne ba pani ne me a owi ye ka pre not even a singlet bibia ne wo pimpo me anya bi insase ada wa nyina busuafo agene nyina boso ada ntem papa wanya wo bia mtoa ma obia sanka ya na papa nim senka obewu nti wa ya wo de ato honom ayensamanse a anka de esi yenka busuafa ni tum onu tumi senka oye den okobɔ wura papa dem wo memachi a menim ho hwam ye ne ba pani etumi kɔfa na japade e de kwa me ka pre me sanka bi eyade ha adwen because me nuanom kete oho nyina no mo nyina da mabam obia ever since papa ni obepem na busuani bia nka se obi nyi kapre mpo da ni nyina da me nko ame so na so ajapade ba ye no abusua pani etundukum ntum akum akofa ni nyina de kɔ we kire me se kam papa ye eye nsamanse to ho no ma enka ajapade na busuani bia ntumi nsɔre eni so tumekwa na wachicha ndada enti krata ada so enti uba abusua pani wudie ni ma me so me die ni na so nam se papa ntu sa na mo nti eka ye boye ene ni wu akire nyina ne nyina be ye meka ka prema nya bi esan will our papa nya yes ente yade hu hia metu me ne me wuda ti bibia me wo bia ne se me nware kura na me wanuanom unya wade pe ese o try at least wo be ya wo ne de ato honom aboa se be ya da chi bia no wu achi enkofa ntotoye bi nya den emeto abusua ntem yade ha adwen right eho agina lawyer wa ha die menim se yeden ya ono no okuta mra ne nti no obe kire me ya do masuko ne ehu de mra ne yeden e ka fa san hyehye no firi se gugu pa na se wanye nsamanse anto achi akrache wo be ha busua ho ene na ma ne nkunafo ne nwisia ebetifie bra kobra na nya se bia papa na mobra ana se maame na mobra wu na so na nsamanse a wanya nto ho nti ene ne ma ne wotwetwede abusua pani e bia papa sidan edifie si honom na so abusua pani atuo mu nyina fifie honom obi abomode ne kuna bobra o manya sika nka mo ode na so be ma ne wugya oba no abusuafo na be pam oba de afiri honom efie honom ena one ne ma ena o mo sresran so o madi ade ha adwen enti ebesre be ma wakɔ awade oba ye nyina mo ye ho bode se sansamanse ne de be akɔbro obi antumi nya bi se be ya dachi Uwachi no. Enko for how kese emetu abusua so. Right, 14 minutes after 7 and we've been joined by lawyer Bridget Budu Ochre Esquire. Lawyer, good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko die. Lawyer ya Sam wakwa bebiam dia Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi so. Lawyer ya kasa will identify well. It's a will, yeah. Legal document what the kwan a opese ye che wo japade.
abra we free mu enti wo be documents a wo be state say ejapade we wo pese ko we ho wo bank account e bia sika bia wo m say no ebe ko we ho ana say we ho no that is the point of a will wo pese wo che kwan a wo pese enka wo free mu a ye che we japade. Okay, so what are some of the legal requirements me pese me ye will a kwan be na me fa so na fi ma ye will enti emra hyehyɛ kwan a wɔsɛ wofa so ɛyɛ will nema bi wɔ hɔ nom a yɛbɛ look out for ana yɛbɛ hyehyɛ ɛwɔ adeɛ na wayɛ na wo kyerɛ sɛ ɛyɛ will no first and foremost no before ɔbɛyɛ will na nkasa na wɔsɛ woyɛ obi a wo of sound mind wadwen mu da hɔ a wobɛtumi ate deɛ woyɛ nase ɛwɔ sɛ woyɛ 18 years and above. And documents now one kasa so why no I was saying for me no edi adanse ma wo e wo krata no so well no yes okay until will na kasa na wo say wo tro I was say wo krata so and I was say nkofo me no di adanse say why sa will no okay lawyer say wo be free mu na so wanya will what happens and say wanya will initially said na me bra wa ha ye ka no na obi free mu na wanya wela before PNDC law 111 no ebusuani sumi ba no mo betu ma me ne mani na efifie ho ne ade but say no PNDC law 111 no e make provision for that nti say obi free mu na wanya wela e no step in ebo ebusuani ho ban more or less e kire kwan a ejapade ne ye be che no nti say wanya wela we now have to fall back on PNDC law 111 no to share with properties no. Okay. And to say we'll be free na so wanya ne nsamansi a ya the PNDC law 111 no. E na bechiche. E de beche na japade. Wow. Wow. Sami. Black Obra. What the lawyer can no. Tina maybe sa lawyer say said you can ne amra beta ho ntine se me fa se papa wanye nsamansi bia na okọ. E na mra ma kwanya se wanye nsamansi mpo na na japade ne ye fa mra kwan so eche e ma ne. PNDC law 111. Enti maybe sa lawyer say sisi no se obi ho no ma ne papa na maame ne ho nipa bi awu ejapare se o mo cha busua pani bi akwose se ne nyina de kofi a obetumi afa kire na ode akọ emranimfo nchen ma ejapare na bi abusua pani bi abesesa de kro no masa ache ne foforo na emra na ma ho kwan sa ti sa pepepe obetumi e de aba court ama court ahwe de akoso in fact say o papa nya we mpo ana o maami anya we mpo na se de mekan ye wo se ye di PNDC law 111 ne che eno krampo no ukọ kogitumi krata e wo court ho ai friend no letters of administration okay ansa na wetumi kra e deal with property no what check property no enti in wo case na ebusiafo no e deal with property na no mo check properties na bra omo nkoje sa tumi krata no se omo nkoje tumi krata free court ho e na omo deal with property in the criminal offense wow a criminal offense I friend intermeddling okay because even with PNDC law 1 we here to me krata court de be ma and sana wache na wa wo ko for to me krata nimpo no nya wo ene japade ne ya wo dia ye to me a wo de che ama omo a japade ne ya omo dia okay nti abasa wo na wo ya administrator no we administrator okay okay wo ba e bi wo fee say omo koje a na se say japade ne ya omo dia but that is not the case okay wo checkeke wo na wo chama omo a emra kire say e wo so omo nsaka japade no okay mla ya mame musa Obia ya wo can that will be challenged or say will we invalid yes Obia ya will crowd to me challenging so among the things are share when it comes to wills and say so na me kan no nipa na wo na adwemu da hope fe enti say wo gidi say time a nipa na ya will no and amro ya will no na adwemu sebe na adwemu kan kakra enti no eni nka onte de o ye nase a obetumi say wo bibia be kire say saa time no saa na ne situation na tie na obetumi a challenge will no okay say ebi wo ha signature no o feel say signature na wo will no so no enye say wo papa de papa signature based on that obetumi a challenge will no
so many reasons. Ebia at the time grandpa ye kata nipa ne ye will no na wohwe circumstances na no ni Ghana kra nka obeye will no ana bibi. So based on what you think say ma will no nye valid no, you can bring it to court. The court no be hwe will no na wa hwe asem na wo de betu nanim no na wa hwe say ampa de wo kana edimu sa na say ensesa. Okay. My will mo no maba me hu lawyer ana my will wo na maye no metumi ya update metumi ya nsachire wo mu se meja pade a ko osemasi anaso obentin wo me na me ka se sabi me free ma me mobile phone ye fama ko fitela me laptop ye fama opambo ana fe me fie ye fama same bi but me hwe nwoma bi a me pese me ye nsachire kakra metumi ya sa update no. Yes, ubetumi ya sa update no. So the medical kan no will no why ye there but it take effect after we free. Inti ene wetumi ya will. But in the next 10 years or 4 years, no, it has still not taken effect. So long as what yes, no. So we free ma and never take effect. Into what yes and quite the to Mrs. Sawa at any time. It is say, we feel say, ebia a dime be with the ama obi. Now pesa was a son, a demo before fra. Ube to me, I will for fro. And now say, ube to me, I codicil. Edia codicil, like an additional documents. What the show intention says the bill person was a summer will be. Until you bet to me as a summer doing at any time. You can always make a new will. Inside new will no so you will state say we revoke previous will no. Now I for fraud. So if it's 1 or 2 things you can go with the codicil. So ocean changes no doors one. Now I new will. Opambo Brema. Yo, Hitman medase. Will hon sensema ye kan die. Madam Lawyer wa haidi na me was some questions be Esquire yes Esquire wa haidi na me was some questions be am put no but nye di kan no unim say yen before na say me odi la mamen kan say yen Ghana for be na impel ye ana yisuro because unim say one obati ana say wonu abusuafo no munya ana say omunya hu say wa ye well pe na yo say omo pese like o contem nti ama bebre no mo nwe we pa eyesesi a ti se ebia nipa dodo na ebeye real there most at times no aya na obewu ansana ebusuafo no akwakotanse akocha ne niam no because onim se me ba beye will yi ti se me ne me yere ti sesi ai me nyanye will because minim se me nyanwi e na me ye will so me na so oba ni hu a sometimes ya na say bia wo piapia wati ko say ye nako na ne aka no meme na menhwe so enti ye bibifo de most ata bebre na empe wo ye. Number 2 ehun hia say obia nipa bia obe ye well because minimum obi owu ye unim so owu ye no na wasi dan be miensa si ba bia ne yire enim ho hwe ne yire nim ho hwe hweso mamefo no ana akomapa eni minim se samani na na ehunu mo se de omutimi ba ebeka kire oba no se na wukunu fie bi wa ha me na meti wa mehwe so de ma no enje ono oba no kura bebeka se eni ese mi kunu sabe oyinipa boni ni sa because watimi aye ejapade miensa we de asie a wa amọ mamane enti wo de ehun ye enti we no mefa ne se kenya omo tifio anaka adwen papa wo mutrima anka sa fie miensa nyina ekọ nyina ekọkwa nti efutu a mede be mo bi anse world ye wo ye be ma na se woni oba netis wa ware no awo start prepare ho se world ye wo be chance ye no wa ye bi na according to lawyer who 18 years you can make a will na no na nka me ba be busa lawyer no say at what age na obetima ye will because me say see e make kako 50 years but me nye ma adwe kura because me nim say me nyanwi ebia won so ye wadwen say wonya properties bin to no wonya wadwen so be ye wo but at least it ma me ni hwe kura no say na okay we laptops we TV we computers we sanyo man so betumi dia ye wo say your personal property nko dia e wa wo dia so at least I mean ni hwe kura no la mo asase so what I say inti no say bia so me see that na me nyewe kra na at least real there
Senti and ne ya di hu komo me na fi ape me kwa kwasase ne mum se ne America no unya hye we lase pe na ye se ne wo pentem akra no akoi enu nti ne ye mpese ye be ye no o unya hye pe na se na dai wo be kwa na akwa se wutu kwa na wo bobo ne ma de agu bagim sa na wo no akwakoye so enti na me wo la question bi a ansa na mde ma no besi no me pa cho wo no se wo ya why na ekipi okay lawyer okay. Nti me di kan answer we. Yes. Nti we ya will na. So wo ma lawyer ya will ne ma wa. Ya 3 copies. Okay. Ya be ma wo copy. Na ya de copy back ako court, high court. We put so keep you high court for custody. Okay. We keep you ama. Na other copy ne so lawyer betimi keep ya ma. Oh, okay. It wow you will be as onya lawyer. It is a lawyer. Enu ne ma wo ya will so obi hu se waye. Oh, okay. Nti eno san lawyer ni nim se waye wo na ma. Nti se wo free mu a lawyer ne betimi wate se we free. Obetimi aba ma family ne hu se waye will say. Say yes, ideally that should be the case. It is a be a memeti hai. Na be se me ye will la. E be cost me be sen. Na me dia ye will. And also we pa e be at 300 cedis, 500 cedis. Oh, it depended. Oh, okay. It depended on how complex will ne be. Oh, okay. Go one Japadia do so pa. And there's a way I no. It depended. It is a mini dia mabubo me shoe name in tabia and me laptop name. If they gonna be audience. And back around me sa lawyer say we. Naturally say me tia say ya. O yansa man say na di panampo a wo ya ma no no. Ehu like one man ehu crunch ehu hia kra. Wo man ehu. Wo be ya to ho enso anya we say wo kra bia wache we japade kra de ama mo dada. Exactly. Enti anu no sɛ na opambo ka sɛ oyɛ woyɛ nsamase na de abeku atwene ntinsi no ɛkwan bi so no nukure wom nanso no ebe depend the way a wo ne abusua ne ntem tie sɛbe wakɔware oba no nete wodɔ no ɔdɔ wonwene bɔne ntia wonwene bɔne ntia wa ku a woku na se ne sɛ usuban bɔne de be ma oh that's the truth oh nya botra me ba usuban bɔne ene ba ma oba adwene se wonku ntontwene ene ba ma ba ma na hunu se oba wo ekuro wu firi me so na kora nkampe because ne ma bi koso a ayese eku ne kra enti se yenyina yet peacefully na bibia akonkanya I mean menyin ni se obi bedwene bone kra de atia na so yakopaa ya dom la ya se wonsa manse no ehu hina twintwina se kofra oba ne tena se oba ma japade ni me de odinya to so ene obeyi wafiri ho wonkan enkan kire no enti yame ya adom na so se owuo ni ya nyame adom na me bo enti wa wutie no fa che manka ni ya yame ya adom na oto ne nsa de frewa se de tie bia na sense wa ye enti ola ya ne bebam na se kwa be na be fa so no mi se kwa be na be fa so na lawyer na hu ni se wokura wawu na ebusuafo na tumi hu se ye nsamase ato we lawyer mi bi sa I know you good question pa some it's your lawyer why documents now ba mawunti obeze ne we hu say sometimes crowd WhatsApp status updates and I say on family ni himself lawyer ni this a family lawyer na bibisa and then better say hey the case Obia ne discuss say bia wawu anu na sa ne bi kwa lawyer kura tu kwa ko US yenso ye Ukraine na your friend is nsamanse a ye busuani bia ne mo hwe between me ne lawyer ne court pe entem lawyer so nteye na abusuafo nso nim say ya nsamanse we chiri nti anu no sa no onte say lawyer ne beba ne de enkwese hwe nsamanse ne nimu yes inti say lawyer no anye amfa nkanesa family na so say obi film na omo so ka say okay omo ate say we film okay omo hu say we film omo ate say also okoji bibi e friend probate well then the probate no probate no ye eno ne ye tumi krata with respect to will no wo de beche okay probate no inti den a will ni a hu say nipa ne film na family ne pepese ombe hu say waya will na wanye inti wo betumi apply it to high court why search e wo high court would ni din ebe ma high court na o ma check records ma hwe say waya will da high court honoma so waya will da honoma na fi o ma yen hyehyeye no ma o ma read will no okay na che say meti ase ya dodo na abusuafo bi kure bi kwa na ma yen samanse dada o abusuafo no nim ho hwe
papa no wuye no obia ntumi antu ho anamon enam sebe inimdia a yennim mfa ho nti exactly enti we yakwanya kese de ma ye no mu a ye ho nipa bia firi mu ni ade aye ntokwa ne duabo no de ayeta akoso pa wo papa no ma metofo ma koko ne che na ejapade no ma se nua manfo boro ho no enya sem kuma nti we mfa nko ye duabo se de lawyer kan omode ne tu anam so ma membusa lawyer quick one one betumi akwaje sa probate no aye sa enquiries no from the high court. Okay, enti se nipa ne free mu na usually se o call lawyer ho se bia o nipa bia free mu ana bibia the first thing we recommend na say ye be search ahwe se nipa na ye will se de be ya ye hu se onye will na afa ye hu se ye be apply for letters of administration na ye use PNDC law 111 enti se ye hu se nipa no aye will usually the registry of the high court no ebe arrange with family no to read the will. Inside sa will no ye feel be executor. Okay. It's usually no nipa na wire will no obe state some persons or person or omoye and yeah 2 persons are or person some persons or person omoye executors. Okay. Na those people no after reading of the will now you know those people. Lawyer will no. Once obe state says me ni ho no ma nipa say na me person executors. Yes, in the will. You state in the will. Yes. I see. Obe state say ope say this person and this person, for example, ebeye executors of your will. Into omo no akoye se omo ambeji to me krata no no mache. Into no. Sorry, obe fi mu no omo so free mu de dey. Into you see ano se omo. Say nothing about obe update no. Okay, sure. Okay. So sorry. I mean say it could happen there what can you right. It could happen but sometimes obe ready will na we no who say executors na estate woman no mu in free. In that case, it means there are no executors. Into the be apply for letters of administration with will annexed. Letters of administration, the Bema administrators never in. So now the court will appoint administrators. But yeah, the will in the beche, yeah, for PNDC law 111. Because there's a will, yes. Okay. In that case. Kofi, Brahma. Hitman. Yeah. Good morning. Good morning. And person in bisa lawyer say, Papa ne film 6 years ni. In Krana koje senate sika. In Krania 6 on maji senate sika. Papa no fie 5-bedroom house. Busunya penny akọ sesa papa ne niam nyina ne maniam nyina kan wasesa de abonebo. On cheye efie no nso so a papa ne siye no waton. Eno nso we ye be ne den. Itena me say intermeddling. Oh okay. They're working the necessary on court letters of administration. Because usually, no, even with letters of administration, you war priority of grants. Share in accordance of the here more say a big grant here mano. You were spouse, surviving spouse, you were children. As an I been your back customary successor and our family head no. So in any case, or call apply for letters of administration crowd maybe say man no nyi yire ni ma nti bia no hu nti onkoje na wan kwankwaje so na wo deal with obi property abra wo nkita to me crowd I say wo deal with it a criminal offense nti aba wo knowledge wo betumi issue no for that and as a property ni bi wo so waton a you can recover you can recover say waton mo bia betumi recover sika na oton ye no onya free property na waton nim no. Oh okay, nti say me na makoto sa ejapade na e wo say ebusuafo no this scan ma me back na me return ejapade no me ebusuafo no. So wona wato free me na wato free ebusuafo ni no. E wo say ebusuafo no e recover say scan ma me na me meja properties ni mu na e mo. There be say wotumi kire say wo ton no na wonnim. Yeah, nipa na nya. Exactly. Ti we a bona fide purchaser. Okay. It is a wood to me say now wunima. I mean what on a penny not to amount. Aha. It's only fair say what to amount no say in case say on G's canning free or ne about notice say ne koswa. Sometimes we go to me holding on with payments no. So court decided we are na fe no family ni be can or directly. Okay. Aha. That's the family not to amount. Aha. Say entisa so na busa penny na just can we nso a ya kwan ya befa so ya beje free ebushapini na nkasa no ho. Okay. Like I mean musa a criminal offense so will be free mu na fe abusuani bi ebe force to ni yere
ɛne nkwala no afirifie hɔ nom ɛbra yɛ nkyɛn na japade exactly and also ya another sadia ne koso okom apa say nipa ne be free mu so woyɛ oba woyɛ be ma na fe ye to the surviving spouse no afirifie hɔ nom a criminal offense yes because and also who deal with property no abra we need to miss obey sir who deal with property na who to na free na say wo je japade no me boa nti ano so intermeddling na enya right even under PNDC law 111 no say ye che japade na say be ma no for example ewo japade ba ko pempa edan ba ko pe a e ko yire ne ma no okay na say be ma no oba ne te ba to mu ni mmofra nso ebe ko yire no ho okay say japade ba ko a ebe ko yire no ho ye cha ma say nipa ni was ka bebre ma na japade bebre ma ne bro so a ene busua ne benya be free nti ye che ye wo order ye che no okay order na ne say obetumi ma ye breakdown ne kakra na afi na bra ka nyina no ye fama atifo because enkomo we ye enkomo a ekoso wo Ghana ha no ma obi wu akiri no enkomo a ekoso no na enye fe no so breaking it down my PNDC law 111 will be a free mu no say na embra na se ye nche japade no nti ye wo fractions bi ewo emu so but we have say surviving spouse no so spouse so be man na oba eno obenya ne de enkwala no so benya omo de ya ka spouse na chese kunafo ya gya no wachire no kunafo exactly okay enkwala no so benya omo chefa okay ansa na ye beba family no eso chefa nti ye hihakra say kunafo no ene enkwala no benya kra ansa na aba ebusuane side okay based on PNDC law 111. Okay, so spouse no, surviving the spouse in the first. Yes. And then kwala no. Yes. And even the parents, surviving parents of nipa na we free mu. Nipa na we free mu na wo fon so. Na wo fon so. Eka so mo ti asia. Omo so benya omo chefa. Ansa na ya ba even customary successor. Odi adini no. Odi adini no. Okay. Opambo, Bremen. Lawyer, me show say na ye can about ekunafo no me pa so ma mimusa we yo e bi ana mawari pen ena me ni oba no awo 5 ena ye jai ena maba be ware obi foforo ono de am ne na awo but ono tia ware na se a sebe nipa no afrim enti wanya will mo che ne ma na say na omo ebe che nafa. Okay, so Obana odi kan worry no woni na jaya worry. Yes. But woni ne woma. Ni ne woma. E na wa worry je wo free mu na wa worry no de woni ne jaya worry. Ba woni ne nimma. Yes. Into ono na be surviving spouse. Ono na be kunafo no. Second one no. Into omo chair ono no obenya bia asin. First wife. Do tia worry asin no. Do tia worry asin no obenya. Open aka ja no. Na wa pam o yere ba do ka de cha de ayo fenfere. Yes sisi because make us e bia no ba first one no. E na ni na bra na e bia wanya bibi. O pam bo wa ni na bra na wa pam ni. Mi so ni pa na bra dia. E bia mistake. Ni te wo pam no no wa nya no we wa ma na we. Obamo embra ni mistake bia o. Da bi bra ko bra me ba. Awade mu no ye nya awade keke. Se wo no obi timpo na mbegya ya. Empanifo tena se. Ye ho hyehyeye enti so on nipa na bobra mo che ye nya wo se meja wo ntiko champion enti wunya jana ne mo wono wana mo che mu pe ansanwako agi na ni mre ye ansanwako ndi wujara no wa ma ne de dada enti ye mofra ne de once o mo ye wo ma no ena lo ye ka se ye de japade na wo no se wo ma na ma me bi o se de still na wanya wuo no obeja mo chafa na nso oba na ote awade ne wona de se nempo no oba ye ena wawu a de obedi Kenya biansa madam ka kire o okay lawyer ma me bu saw me ne wo ba na te wo ba na firi mu me ne wo ba na yan wo wo ba na firi ma me be ma no wo ba na yo bi o ye business woman na wo japade wo niema bebre me ne na wo ba na firi ma na japade nyina betu ba me ho so kwa ware pe because more times me man ni ewuja ma no so in this case no so no no one oba no so nim enkwala bia and in this case na japade no kwa wan ho
Also, we need a business. No. Obani a business woman. I just said, maybe one is some pa. Instead of medical you know, I would say, yeah, personal property. Okay. It is a your Obani ankasa nyama and any property. And we can now talk about that. Okay. But say a business, for example, business now, you know, say a company, not say properties no, register or company need more. And no, I know you're different. I know ba PNDC law 111, and I say ba will no musisia for purposes of urbano ne estate. It is a urbano dear, said a meka no, say a PNDC law, when I surviving spouse into Benya or Chefa. Wo say winning in surviving spouse Benya Chefa. Say Nkola ni wana say after ya child still a Japanese biaka na call any parents tia ne mami and papa or banana mami and papa tiasia and so when you're chefa sa pepe say a will soon a why and our mouth or portion so I will go by that will no near the wood amount. Okay. Portion is some percent pretty big. More portion. If you know Obana sit down by 10. Cars by the Woho. Namaquaya, a Danakate man polybin away a boot. And the taxi that there be 2011, the no sano, maybe to match challenge and I said, Mejanis. Oh, I said you're no person channel. And to me to me, right, 106.9 FM, 41 minutes after 7, and I pay your lawyer Bridget Budu, Archer Esquire, Anna Edin Como, and I pay war, and it's so mobile Jumadi. So, what's what you're trying to say? Well, someone say, Kruma, number one friend here 059340. 6565 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Sir. Gideon, Berima Asante. Gideon Maminti wanna pay. You may Srema Bisaka Crasser, lawyer entry moon, or should I say, so you will know. As I say, the family Nubi, a better will no more a dance here. Okay. Maybe say, send the family a woman, and now what damn, and now lawyer no. Oye will at the amount. Then the family no obviously a fan. And no mamba will no mamba by your fair dancing. Okay. But and the back could be him. Miss Thomas Rebis has said, well, now, why you will levy? If you mean such o person can idea what the man a beer or baba could be no. O person was saying, exercise then Emma. When you will be, and nobody crata, I will lie a honor that could you already can swana. And I say, Oboko, ya will never for being. Right. But I say, lawyer be you know. Good morning. Good morning. Yamia, who you from? Say, this is Black Family Ludo. Black Family, I mean, you want to pay a lawyer. The family visitor lawyer, this year. Obi bema business na bobla wona ejapadiano wanya yulizia na se bema ni primo ye dia oba no de asem no kokota court robet ma ya hu bia manana se dia bema na ya yulizia na bema na visa po anyi na chuma sa je ko ni se no botu dia kokota mo ma ya hu bia manana but lawyer be you know. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your say Dixon Bada kujiji droga. Ubreni lawyer wa hawo ti. Na me ya pambo ma Kristo no manga na mu program ni de Anidaso Wɔhɔ mu bia ampa. Ndokre. Na me pese me bisha mo kakra na sana lawyer ne se. Me sere ni die mala. Oba a wo sika nkwa na oye well na bema ni oba timi ye na well na so o sika ni nkwa na oye na asabe ohia ni so utimi ye well. Okay. You, Mate, I think the first set of questions, no, lawyer, be no, lawyer, my interview. I think the first call I need the kind besides say, on why you see a bit on bedia dance here, a my will no, on be free in Fanaba. Until Obia, about me, you'll be okay. So long as Nipane D 21 years and above. About me, you'll be in fact, even Nipana, oh dear dance amount of crano. And who he has so be who the will name. Okay. Or dear dance, say, signature and that document we so. Okay.
or witness it signature no nti hu nya po so be hu de wo onim say ye wo man so a na cha say usually no be hu say in the will no wo de japade bi ama wo ma okay nti say wo ma e be di adanse wo will na se a na cha say at least the will the law is that a man say was say 2 witnesses okay enti sisi ase wo de japade bi ama wo ba ne wo will ni mu na wo ba no so edi adanse wo will na se a the will would only be valid only if there are 2 extra witnesses are ye betumi akasa will ni valid without say ye wo ba ne signature fima e be kan kofo mienu wo so a o ma sign it. Okay, what's the make an say? Okay, good morning. Morning, Hitman. Your first say Octopus mami ti wana pay. Yo, I'm saying yeah, that was a new program na mo ye. Sa issues ya ye face bi e wo court. Okay. Ayam wo fa pani na sa ase. Wo ye krata de atoso 1994. Owu ye do be di ade Mako court Kofobia High Court. Ama court wa kan krata ni nyina sabusa pani awaba. Ko chewe emlan say we radio oje krata no ana otena so etena so a efie ni asase ana odi wuye onu wuye asa onu afetire akoye krata so odi asase no ni fie ni manema sisi amuno kase ye de court e wo High Court 28 kra ye ko enti sa de ne de e depend abusuani no ba be di ade no so ye bofo a enso mo ka nyina mi tie e ye do kra pa do be di ade no o ye bofo a opeso ogidi bia eboso na so far as ya mra wo ho ne de Obia sa de be betu di bia no on sole fan kokko to be di bim na me say ye be di ma de asase ni efie ni nyina me wo fa no wa si dan wan top road obetu obusuaja pade ni tie sa so no ko akoye be ma panimu no ni tumi ye ne de ana o tra ho di abra na fie a wa beto tete fie wotimi de ma mama ne ye yi right enti edipa busuani no ba be di ade no ye bofo a ana o de san tutu nyina de ba busuam okay mate me so me da say good morning DJ Hitman me pa chef for say me pa so me father me pa chef for say your for say your family me ta sa feta manita Ruby no mami ti wa do pay Mr. Father wo ma difference ni no ansa na oba wa me mami one no wo ba ko nti anche na me la ya na mami ne wo ba ko pas ya well ya pa se yes we nti papa no wo ye no sa mba mpanyufo no omo si omo nsie papa no nti ni ya no a no ko ano na me mami bo ka no yes ai yi no later on na mo ko your Francis ni to wan so mo ko akọji sike bisa ne be ma ne busu afọ kan ho omo say o de ne mba ni na din na yeye nti unless say sa ankwala ni na aba besie mu na be ma ne busu afọ no say sa mba no mo nsie o mo de sie ni nti omo mba kwa ma sa sika no mo ntibi okay na mo sa de mo so mo ntimi fa sika na ma nimpa ba akọ no okay nti up to now me ne wie secondary school almost 18 years in Canada so da ho it's me pato me bi say no you say and am be ne betime tu afa yo mate lawyer be you anu pay good morning your first say mate if me Francis Catholic Kaswa mami ti me pato ere am pay me be me no bo ma baso duma mo di nyina ye pa na me be se me customer question kuma lawyer papa ewo ye mi ensa na me ye penin okay na em say papa ya ntan nchen me ni pa me tran papa nchen ba na mi sra ntina me mredu ye say me to secondary school so na papa me koye no ka temi ni nko nsu ma nda na me so no pa na se me ye makwan bia me ba e be pra me be do ntina se me ni o se on fa me go school ntina bufu ye me be tran nkan me be so ba na se ya me prayer ni nko yi ntina wo ho na me ke se papa afim nti no fa sefon be reme me dem se me nko nti me koye me kusi me papa e lockdown ni na fi die japadi wo no ye nche no ma me ne se japadi bi ni bo nse bi brim papa ne ma fe ayi ye hu nye ma no ye wie ya yi bi ye wie afi ma me no so a wo film dan ya wo no
papa enana me na Matias na oche ma ne papa enuanom no ye nyina yafa afi de me so me papa wu me so me ko from papa dan ya me ko ya e se busu pani eduge betena fie wo papa nsa fie aka wo kana se. Hello. Hello, Matotunga. Beton Kapa. Papa nsa fie aka wo enkwana se wona se de man yen no eno so abobo busu pani ye fe na ene oche na afi de oyare nsem bebre up to papa wu 4 years ni afi de wu tu galam se wo asase ne so obra ne ma mi nsa na mo kan ha ye bre e dan ko ni bi demu ene yeso ne mo kan tamanto abuso fani ya fe na o ko ho a wo se ma yare so asase no bi tu gold wo so ifi ne so ye di fi nsa ene ne nam teni bi sa lo ya fe bitima ye hu bibia na. Okay, right, me that's so so to me afraid. Good morning. Good morning. But you for saying But your family if you are Natasha face painted. if your mommy to want to pay. Yo. But me person me bisa lawyer say. Me mama free mo last year. Na nipa na odi ade no. Me mama wo e mama miesa. Nti nipa na odi ade no ya say ye mama ebusuafo say be almost omo nim kwan a ye bre ya me mama nya ne japade no. Enya de ebe ma Obia be like the obedi ade no ya de ebe ma ne bibia. Person bisa lawyer say e no kwan so ana. Okay. And secondly, me mama ne me stepfather and na na free mo. Na me mama we japade wo princess and I chrome. And so say me bisa lawyer say yes stepfather wo mu chefana. Okay. Mate, me that say. Good morning. Morning, Hitman. Me pa you for saying. Me the Cassandra. Cassandra mami to want to pay. Yo. The pacho me person me bisa lawyer say. Say be a wo ne wo papa. Ewo ho ena wenyi wo papa nchen ena wate wo ho ena wo papa ware foforo na edumra wo papa efrem wo baaye no we na wo yeye no wanfa wo di anka ho be wo ne yire foforo no ne ma be ne din wo mu a me pa chawo eno so bisa lawyer say kwan ben so na mefa. Right. Mate, me that's possible to me afraid. I think say second batch of questions no lawyer be you know lawyer mami to we. I think some medical answer executors no. Okay. Nti say yes, obi should be say after 3 years, open so sister will not betimi aye. Yes, obetimi answer well no. Obey what we call a codicil. And no say changes na endorse one. Betimi aye bibi keto bia friend codicil. Na wo there year changes no. So open so sister nipa wo di kan e de japade ne ma no open so sister ma obi fufa na open so wo de nkofo bi ka ho a. Obetimi aye sa. Obi should be say say okunu bi ewu na wenja wela say ne yiri betimi akokot anaso benya mwa bia yes say wenja wela ne yiri be apply for early letters of administration e court na court amane to me krata na oma cheno according to PNDC law 111 no ne yiri no so benya ne chefa under that law no obi so bisa say sikafo memma nkwa na betimi aye will na pacho there be once I wo ejapade bi e betimi aye laptop e betimi aye phone e betimi aye wontade ni na wo betimi awele ama obi obi so say busa peni pe eji ejapade bi to me krata yes and what na so ni ade that enye right so be yes ejapade ne nya ne dia dio no was all ye ne say waje to me krata no eye ele no dio also ye ne so follow PNDC lo 111 no kwan a emra e kire ne say also ohihye no ochiche japade no saa kwan no so na was offer any so offer ni na ema ne ho okay obi so say o peso be ma odiadefo no bibia ewo ejapade ni mu it depende ejapade dodo a ye ka ho asem say the American no PNDC law no wo arrangement nipa ye was odi kanya de oto aso ne de oto asansa na ya ba de ye che no wo amamre kwan so a bia ye be ka ne say customer successor no na odiadefo no ebenya ye be ka ho asem wo honom no enti no eno no say ye che na ejapade na sane ndu no so a na chese esi hwa right 106.9 good morning. Morning. Me ba chef saying. Me ba chef me Mama Esther East Lagos. Mama Esther mami ti wa no pay. Mpacho bisa lawyer mama say obi wu
na ne mma nyini na ebi a oni hɔ nkwala ne ni hɔ na obekɔ fie no na ne papa pani adiki ne sɛ ɔmfama nkwala na ɛkwan bɛn so na nkwala no bɛfa nkwala no so ɔma ne nya wie so a ɔmo yɛ ɔmo adwuma mate sɛ ɔno a na totɔ nneɛma bɔɛ no na totɔ nneɛma nyinaa ma ne papa nsa na ɔka baabi nti ne papa pani na adi safoa no sɛ ɔmfa mma akwala no nti bisa lɔya ma me sɛ ɛyɛ ne kwan so ana yo mate good morning. Yeah, good morning. Me ba je for say. Friend me Yima. Yima kasa free hifa. Yeah. Me kasa free Accra. Mami ti o Yima. Yeah, me bisa say uswa no wonim say o papa ye will. Na wonyi ye no papa wo ye no ma ho hwi woni nema mo a kire say wa ye will. Ehi na obetumi akọ a wakọ check say wa ye will our records ni wo ho a obetumi akọ check. Yo. But Yima I think the lawyer be mo asem na no. Lawyer uswa no nim say o papa ye will but o papa free mu wanyi to be da check say o papa ye will la. Enti obe apply obe track oma registrar of high court na high court no ebe ma wehu say waye we wo ha obe cho ne din o de ne din be ma omo on be search on records after say o we wo ho no ma. Okay. Right. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che for say. Me pa cho Ruby ni o. Me pa cho me question no mente anu ani. Me pa cho question no say sisuma me biem we de kafra. Sisuma me biem. Me pa cho I am a stepfather. Owomba difference ni no owo baby. Ansa no be hu me maame. Nti one ne wo baako. Sa mbe mpanyifo no mo yes. Me maame de one ne wo baako. Nti papa ne be free mu no. Mpanyifo ne se omo papa ansho omo. Nti omo ensie omo papa. Ebusiafo ne ka bia mo se omo ensie no. Na yesi papa ne yes senate. Na senate no de mba ne hina di na yeye. Nti after ye ne chi no me maame ene be ma ne ebusiafo no ekọ that senate die na omo ye we no. Omo kwaye na omo ka se o de mba ne hina di na yeye. Nti unless say mba ne hina be sie mu ansa kakra bi ede ho ne ya che ama omo kakra. Na be ma ne ebusiafo be ne se sa mba no mpanyifo no mo ensie omo de sie no. Nti we pe na osie no. No mo se baby omo ntumi fa sa asika na ma ono ko a up to now mo nua no wa class 3 we wie Jesus we SS sa asika no da so e wo ho nti me pa cho mi bi sa se anamombe ne betumi tu afọ ho a ono so kakra ne owo mo so obenya. Okay. But lawyer be you asem na no lawyer we there. Nti this particular question no ye can snate ho asem. Say obi fill forms for snate usually o state omo a yenche sika no e ma omo. It is our snate one ma they have a list of people percentages are e wo say omunya. Enti say obi film na wanye will o apply for letters of administration what the be kwa come snate for. Okay. No more e follow sa procedure no ache de wo ho a wo so mo chema mo. That is with snate. Okay. It is a nipa no wo ejapade bi other than this one. So asase or dying or nyema bia. Eno so eno de PNDC lo 111 ebeche. Okay. Yo. Makobra obi so bisae. Ewo East Legon say ne papa ono na atoto nyema de ama papa no de hwe ne woni fie papa na wu. Ebusua pani agiden de aboso so ma abofra no kwan o ma na hwe because we ebusua de a. Eno so ho nsem no. On be ka ne sa abofra no wotumi say obetumi dia fa mra kwan so na japade an papa wo no an de toto de mana papa ni ho no mo no obetumi ama o ma che ne mra kwan so ana obi so bisa o East Legon. Okay nti eno no oto ma ne papa yeah watoto ne ma de mana papa papa ni ho ba busu pani akoto den ma agene ma na boso nti no first of all say the Mrs. Swesi so no wrong say busu pani na nkasa akọ so wakọ lock down no agene ma na boso that's intermeddling a criminal offense any kwan so yes sir kwan ya wo say obi afiri ma wo fele say ne japade a wo pese wo deal with ne say wo say wo court na wo kwaji to me krata so ya will obeji probate so wanya will obeji letters of administration in this case me sure say wanya will based on what you are saying into ne say wanya will obeko for letters of administration and sana impo ya beka distribution no asem na yetumi show mpo say papa ne dia na chese ya wo kwan a wo say o che no say to me show mpo say nyema na e wo ho ni na papa na dia
ideally what ama papa there, your papa there. Sure. In that case, no, you bet channel. Kwanya was a your channel so. And you can say it was a penny in the bell yes, sir. Okay. Abambo, you're called. Man. We won't send some there. Now, we was say, and Nebusi and Penny Akojiwa Bosso. Share winning say, before ye wiki, 3 more than pa. Minimobia, Echo Barnes and Papa. Abambo, where the Kafra producer see for the very fine call and after your wrap up. Well, too bad, went to me and so cry. And you send an American, say, Echo Barnes say, no, dear, one here, Papa no crono, Virginia Mana Bossono. One here, Momo Frano Cross, and so Eddie Moko Druso. Enti saa wo ho ensensemu de ehun hia paase nipa bia no wobetimi aye ne ntem na waye bi se ne be ya abusua pani anase wo fa bi enkoje wadwapade emfa moso na woma emeye mobo. Right. Yes. But Kofi lawyer but I think say obi bisa say say ne papa na amfa na nka will no ho a obenya kwan yes emra wo kwan sa say utumi chere say otiase no one you are dependent on him otiase no one year provision amount as either a spouse or a parent or a child under 18 years father now mother and year provision amount whilst he was alive and now say ne will no musu one make provision amount court it to me it determines as an name way so na ebe cause hardship to you court grab to me I make provision for you. Even though there's a will, the court can make provision. Wow. Wow. So let me show those things. Rabbi. Hitman, lawyer came the nurse was saying, you know, I can say, will, as me idea, say me pen cramp in that drawer with one, made a quiet will, into Bomodon person, my bra, he may whom be paying, into person, my bra, the best day. Ye maame mo ne ye papa no se papa pu na enye re wa maame usu we japade usu ye we okay no chine bi asemunti yo sabi bra ko bra ye kwe no e be dales ne sena se na ade ba ko a meka ne se omo we sikom toto japade no aya sebe omo na nwen ko akire kakra nya bibia ne yeto se de na lawyer kan e bedu ba bi obahu se na obi abusua pani madu tontuma de agum no akwa akọtun abusua pani anase fie japade bi esi wono ma na ya abusua nyina de asase no akwa akọtun won fa kire nhwehwem bebre ufiti ya no wato sabe lolo kwanye mprimu control nti ma iska ba mu nsem sabe mo to ade a mo fa kire nhwehwem kakra anse mato yese ofiti a wiskanti na ya de ope o temi dase abra no ma akra so bedu akọfa asem de aba na me sa we lawyer na me fa ntwato na ye kwen na obi wo ho nso no onu obi nete empona wahu onya nwale no eno no sa no no obi a wodo ne mpra no do a aso wanye nsamanse bi ama no ba nso hu se bi ono na bobra ono ba na tena ye japade na ade enso enipa no wonya ye ne ho ade mra kwan so no sa no se be ma ni wu a oba na ono so ono na twempona che sa na wabo no kwan bi so no otumi de ne court fale se ne ono so pe japade ni bia na enti se utumi show say wa contribute here in that case ni yanka well asem okay say nipa na mramu no utumi oni property with obi it is out to me show say wa bo no kwan bi so a court betumi ama wo but they want to improve say wa bo no kwan bi so eno ne difficulty no say when to me improve ayeka SOG receipt SOG receipt enti na hu be hia say ma na ya mo no mo date ya nche bia mo nwale wo mo na etu ntwa say be ya japade o manya bi ha jo me to me home for na me to me nua be man sefo covid o pa mo de so afrim enti me tu covid la me ne covid ne ya DJ afiba na ye ma men mo so ne papa no mo ye japade o mo man kura ni hu ha dwi on posisi ne madan ne ade nsase wato pesi o mo ne mayira o wu ya na ni nyina ayira bi o mo ne mayira surprise ben kwa na mo be se mo enyo mo hwe umma odasani hu se wo ye japade we ya jealousy na wo ska na wo na oni abusiafo ntemu ya oni abusiafo ntemu nya fine wo no ntemu ya fine wo mu obi akwase ya de obi anku se penifo si wutiri mu fita a kire manku o adwun se obetu adubon ne bi beka wa no no cre o fa bi be yiwa firi ho no ma la me call final words how be kind of pay war jumadi yeso na fe futu a wo de be ma wona wotie said the need say was all your war na fe ye hwe na your sorry so okay
nti ya yehu course na aba ne nkomo na akoso na otumu say we na hu hia pa because ema yetumi hu de we free mu no de opese ye yema no concerning ne estate and ne properties na bra oni ho etumi kire de opese ejapade ekone ho ena de ono felise enkone ho no so we exclude that from the will nti no ehu hia pa because ka we wo ho a enkenye ne say ebushapenia sorry aye de ope ana bibisa emra ebo ye ho ban with the PNDC law 111 but say one kasa wo bibi da wakoma so a opese wo ye ma Obia ideal say nka obeye will na wetumi di ama no nti me de mefutu no yo kwone di anu ehye but was see na yes sorry so well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see, come production team now, led by Sammy B, or Pamwa, the one for Pambo Baby Joe, Kofi Taylor, Ziggy B, and I guess this morning, your lawyer Bridget, Voodoo Archery Esquire, and I pay your duo home come up. From Hitman, good morning, and enjoy the rest of our programs.